Najmasovnejší karatisti, ali i mala škola sporta Skočko, rukomet za deci, stolnotenisere i drugi. Šitski вони svoju schopnost preverjuju i na rižnih zmahanjoh, ali medalji, hoće u njih ceša, nje primarni za sportske društvo Rusin, ktoré še stara o hali. Keď sme toto halu otvorili, neboli medalji, ani sú teraz neprimárne nám bitné. Tako máme politiku u hali, da co vecej deci pritagneme do hali, že by nam ne boli deci na ulički, že by ne boli pri kompjuteru, nego tu da se baja za sportom. Musím nadpomnúť, že okrem velikej hali za parket, mi všetky mogući prostori u hali, ktorí neboli predvezeni za sport, pretvorili u mesto gdje se deti baja za sportom. Za otrimovanje treningov sportistom na raspolaganju okrem velikej sali išće 3 prostoriji. Jedna bola konferencijska sala, drugo bolo i 2 sali pod tribinami, ktorí boli zvrjali prazni. Ľudia to sami še organizovali, zomnu jedno na moju inicijativu. Evo i ova tota sala za stolni tenisove dice, tu nje bilo nič. Ľudia prišli, kupeli, obiljeli, stoli, ja prinjesol, evo teraz tu, každý deň se bavi stolni tenis. Treningi za stolni tenis trvajú po 2 hodiny, a toto, co u calim objektu chybi, to zohrivanje, za ktoré po slovoch našo osobe šednika isnuju tehnični uslovija, ali je išće všenje u funkciji.